Sanibonani khala amaphupho makuthi umusha la ekhaya sicela nje ukuthi subscribe ukuze ke njalo masifaka la ku YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini uma ukuthi ke le video uyibuka ku TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi usearch lapha ku TikTok ufike usifollow ngijwayele kuba live nje uzobona wonke ama video amaningi kodwa ama video amaningi agcwele la ku YouTube so kwakho ukuthi subscribe and turn on a notification bell ukuze njalo uma ngifaka ama video izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani ngoba wonke ama comment enwabuzayo ngizolokhu nje ngenza ama video ngafaka uma ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho scrolla semaningi ama video engiwenzile uzofika ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho enwabuze kuma comment section. Uma kuthi ke khona ubuzile uthi mina nginokuphupha umuntu engingazwani naye kodwa ecela amanzi ingabe lokho kubika ukuthini ngiyathemba ukuthi usubscribe ku YouTube wahamba ke wafollowa yonke indawo na ku Facebook usichaza amaphupho uthuma lelo phupho libika ukuthi ke lo muntu udinga ukuhlambuluka ongenzeka ukuthi akasayithandi lempilo eniyenzayo ukuthi ningazwani uyadinga nje ukuthi nizame ukuhlala phansi nixolelane kube ukuthi ke niyayiqeda lento eniyibangayo noma ngithi le nenza ukuthi ningazwani mawukuthi ke nawe unombuzo ngicela ubuze ku comment section ukuze ngizobuya nempendulo yakho ngizokuchazela kabanzi ukuthi lokho kubuzile kubika ukuthini empilweni yakho ngoba phela kubalekile ukuthi sazi ukuthi amaphupho siba nawo abika ukuthini nisale kahle.